Oyo kagere goitwana gotinde kwa ensemo ya Gekomu Cathedral Mwembe County ya Kisii otindo korwa emagoroba ya rero nabo bisaba homicide osanga igoro yegekore ikyo nigomo OCPD wegetaseni gya Kisii Central Musa Imamai oyo enekire bunaho mukagerwa yomo nigabe kirubyara nigo Imamai aboririe abana inchini ya matenya gusira ko babatoereru hekero butkiye bogenderete gokorekana iri kumanya ikikirerete iyo gokorekana muri kito Bethel Machini na bakagwikira nasti nsemeche no begotwariganiria yakobwatia magega yomobere wo muswatyo yomo oyo manyakaina mnazi pora omari gotoka chinsemo cha Cathedral gatendikira shinjira chubo tutukana wabrit kurigoro Nigori tukurerero omobero yo onyara kobagogo tindokorwa asensemeyo tulipata ripoti ya mama mmoja ambaye anaishi katika kijiji cha Bosongo ambaye alikuwa amepotea katika kwa boma yake. So tulipopata hiyo habari, sisi maafisa wa polisi na raia wale majirani ambao walikuwa hapo walitoka wakaanza kumtafuta mahali ambapo alikuwa anaishi na mume wake, na katika ile hali ya kutafuta na kuangalia walipata katika sehemu ya shamba nikigokorikyo no mo OCPD wegetaseni ya Kisii Central Musa Imamai oyo erere igoro yegekorikyo na hakika hivi sasa vile ninavyozungumza tumepata kufufua mwili ambayo kulingana na uchunguzi wetu wa mwanzo inaonyesha kwamba inaweza kuwa ni mwili ya yule mama ambaye aliripotiwa kupotea. Kupitia uchunguzi wetu na ripoti ya daktari ambaye ataangalia ile mwili pale kwa hospitali, tutapata kuthibitisha kama kwa kweli ni mwili wake, na tukithibitisha pia katika uchunguzi wetu tutachunguza kujua ni katika hali gani ambapo yeye alizikwa pale, kama aliwawa. Yote hayo tutakuja kuyapata katika uchunguzi wetu ambayo tunafanya kwa kini. Ukwanekerekyo nigo abekireteneni mokagiro yomo nigabekiru biara orajigo konya igoro yobotukyobo. Hivi sasa ningependa kusema ya kwamba wananchi najua wanasikia uchungu, raia wa karibu, majirani najua wanasikia uchungu kwa kumpoteza yule mpenzi wao, lakini tunataka kuhakikishia kwamba tutatenda haki katika uchunguzi wetu kupata kisa cha haki. Go Imamai aboria wananchi ni amatenya gusira ko babatueru ekerobo tukibogenderete erio komanya ekikireta yo. Kwa hivi sasa vile ninavyozungumza tuko na mshukiwa ambayo tuko naye, na katika uchunguzi wetu tutajua kama alihusika katika maafa ya huyo mama ambaye mwili yake tumechimbua sasa hivi. Nanyana bo mapema haritskuria rero nige amatenya gusira yaganyo kwanguyo gutindokorwa omwanchobo na bigo obwene bo mwanchobo kubwatiwa. Sisi tulikuwa tunaomba mwenye amemua ako na ako na watoto, huyu mwenye amekufa, serikali tusaidie tupate haki ya huyu marehemu, akiende kwa watoto wake. Hilo tu, kwa sababu bwanake alikufa kitambo sana, akamwachia watoto, akamwachia nyumba ambazo alikuwa ndani na collect, analetea mwanaume anamlisha hizo nyumba through hizo nyumba. Sema serikali tusaidie, tujue vile mama ameuawa kwa kupenda kwenu. Tusaidiane, serikali waingie ndani, hata waheshimiwa wetu waingie ndani, watusaidie tujue mahali mama ameuawa.
nenge korwa kyogoichani mono ekianya kobage kweneke gwa korwa bridge kuri igoro asebono eserikali nabo igo ebyombe byoborende banyako bagwisokia na kurusia omobere bomosubatyo yomo oyokagire goitwa na gutinde kwa achinsemo chegekom bono nigo eserikali yanyakobage kuro kobodia gotia servant kwa baba tweru ekero omukagiro yomo abekiru biara ekero obochuki bogenderete kurpoteria Ensoko TV kuruga ekenyero kyegekom e county ya Kisii tingo ngorko Petuel Machin